الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أهلا وسهلا أمة الصيام والقيام، الشهر الصوم والذكر، ومرحبا شهر التراويح وتلاوة القرآن. يبشر على شهر خاصة يا لله شهر رمضان إطاعة والقربات، الشهر العظيمة الكريم، وذنوب عفو الله العزيز الرحيم، ومقبول الدعاء من الأمة المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعث الله بين يدي عيسى بشيرا ونذيرا، ودعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli mümin Müslümanlar, azizin kardeşlerimiz, indi hiç şeksiz farz bulgan amellerin birsin, ol da olsa indi izgi tilek bilen, izgi niyet bilen Allah koşkan emrini ötep, tıygan amellerden tıyılıp, bugün kinde indi barçağızı da yerden eşliğinde biz sizin kuruyabilik şart. Rabbimiz Allah izgi amellerine, Ramazan şerif aylarımızına mübarek etsin, izgi amellerini kabul kılıp, hata kimçiliklerini gafı eylep, şu şeyinde Ramazan şerif ayında tutkan rozalarımızına, okuğan taravih namazlarımızına, yine şulay indi bilgen fitra, zekat, fidye sadakalarını Allah Subhanahu ve Teala kin rahmetimle kabul kılsın. Bilgili şu Ramazan şerif aylarımızda birdemlikni sizip, Allah koşkan emrin ötep, tıygan amellerden tıyılıp biz indi yeşerge turuşumuz. Rabbimiz Allah şuşu bik ahamiyetli kütülgen kunakni Ramazan şerif aylarımızını hürmet izinden, faziletli, hamid dereceli oyna izgilik bilen, yaxşılık bilen karşı alırız diye. Allah Subhanahu ve Teala Ramazan durumda Kur'an-ı Kerim'de bizge indi mühisap ayetlerine şulay bitini jitken. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan şerif ayının fazileti turunda bizge anlatır. Yani şulay şu turmuşta her barçamıza da gafillikten yirak bulurga gerek ikenligini anlayırız. Allah Subhanahu ve Teala bizge indi köp nimetler, şartlıklar verip, yine şulay indi bik ahamiyetli haminde faziletli Ramazan şerif aylarımızını izgilik bilen, yaxşılık bilen uzurga Allah Teala nasip etsin. Seyyidli Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine gelip, onun ümmetinden bulup, şu turmuşta her vakit indi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ahamiyetli sözlerge kulak salıp, İhtibar verip, indi şundan da biz indi turmuşun dünyanı anın kebik şulay hükümde sünnetke gelip turmuşunu alıp barga turuşamız. Her bir mümin Müslüman kişisi şu sanalgan günlerini Ramazan şerif ayını ihtibar bilen gider. Ramazan şerif ayında Netuvul Eyyub devrinde de biz indi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözlerge doğru kalıp birden bulup, gamel ham gıybetinin hisin tanıp, lezzetini sizip, hayırlı gamel ilerge Rabbimiz Allah nasip etsin. Yeryüzünde yaşayan her bir mümin Müslüman kişisi şu şeyinde uzak tutilgen Ramazan şerif ayını hiç şeksiz indi jengil, köngül bilen, yaktı yüz bilen karşılar. Kadirli ve sınavlı günlerin taravih namazlarına katnaşıp, Allah sözlerini köngül aşağı ötkerip, tinlerde indi taravih, teheccüdler, tilgi namazlarını okuyup, duada bulup, şu indi ahırgı 10 gününde Leyletul Kadir kişisini izlep, iktikafta bulup, Allah Teala'nın rahmetin, rizalığın
алу нияте белән изге гамәлләрне башкарып, ифтар вакытларында катнашып, булышып, ярдәм кулын сузып, матди яктан зәкатларны һәм инде үз өлешен чыгарып, шушы Рамазан шәриф айларыбыз ул инде дәвам итеп, Аллаһ Тәгаләнең мөмкинчелеге һәрбер шәхескә дә ачыктыр. Рамазан аенда роза тоту ислам баганаларының берсе булып тора. Шуңа күрә дә Рамазан ае айларын хуҗасы булып тора. Һичшиксез дөреслекдә Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан турында булай дип әйтә: "Иҗа Рамазан футихатил җанна ва гулиқатин нар ва суфидатиш шаятин" билгеле. Әгәр дә Рамазан шәриф аена ирештегез икән, җәннәт ишекләре ачык ди. Җәһәннәм ишекләре ябык, һәм инде шайтаннар шуларга бәйләнде. Һичшиксез инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә инде бик әһәмиятле аятларны искә төшереп әйтә. Иман китергән бәндәләр, я әйюһәлләзина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum ла'аллакум таттакун. Иман китергән бәндәләр, сезгә кадәр булган кавымнарга, кабиләләргә, адәм балаларга фарыз булган кебек ди, сезгә дә ураза тоту фарыздыр ди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля рәхмәте белән أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إن ربنا الله جيناتي بيتا أجر ده إن ورزقا كردك زكان والخشيكسس صناولك كنردي. وش صناولك كنرده أجر ده أدم بالاسا سفرga شغا ekan, musafir ekan, şu vaqtda Rabbimiz Allah jingillik bile urazani qazo etib bitirdi. Yana şulay, agar da adam bolasi avru sababli, xronik avru sababli uroza tuta olmasa, fidya sadaqasini to'lasinlar deb Rabbimiz Allah yo'nalishni, yo'lni berdi. Agar da endi adam bolasi nimadir sebab bilan avruda ekan, uroza tuta olmay ekan, shu bir necha kunni Ramazon bitgandan so'ng qazo etib tutadi. Şehr Ramazan الذي أنزل فيه القرآن هيشكسس Ramazan şerif ayı ol Kur'an ayı. Mağfirat ayı, rahmet ayı, Allah Teala'nın bereketli, hamidi, nimetli ay buluttur. Şu aylarına tügül başka aylarda da biz tırışarız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etkince "Khayrukum men teallemel Kur'ane ve alleme Kur'an'ne" tırışarız ilerlerge. Hem en yaxşı kişidir, kimde kim en birinci o'zi o'qigan, yodlagan, bilgan, hem endi boshqalarga o'rgatuvchidir deydi. Yana shulay Rasul akram sallallohu alayhi va sallam davom etib aytadi: "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'tiyumul qiyamati shafi'un li ashabihi." Qur'anni o'qish ki qiyomat kunida shu Qur'an shafaatchi bo'lacak, yoqlovchi bo'lacak. Deyli ravishda ham Ramazon ayında maxsus Qur'an ayetleri yağmurayı. Birdemlik sizler ertəngin namazlarda, gündüzgi vakitlarda, cumalarda başqa his, şulay bitimdə hislər sizler. Çünki Ramazan şərif ayında da Allah Teala jеңillik verir. Kimdir birinci tapqırdır urazağa kirgen, hava turuşida şulay jеңilçe uraza tutub bular. Qiyaslı günlərdə ağırraq ko'p adam bo'larga, lekin Alloh Taala o'z rahmati bilan jengillik beradi. Taravih namozlaridan tugul, iftorda, safarda har vaqt endi biz birdamlikni sezamiz. Yana shulay endi g'afillikni ko'rsatmaycha shu turmushda endi duoda bo'lib. Ham endi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Hechsiz qabr adam bolasının birinci yurtudur" deydi. Şu dünyada yaşayanda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Ahiret turunda unutmağız" deydi. Ahiretni esga tushirganda dunyoni unutmağız deydi. Şu Ramazan şerif oylarimiz bizga endi jamoat bo'lak olarak, ne'mat olarak beriladi. Biz endi o'ylar, fikrlar, amallar turunda natija yasaymiz. Şiştarlarımız, oruza tutarız, amel kılarız.
Yana şulay Rabbimiz Allah bizga shunday mumkinchilik bilan onun eshiklari duoda har vaqt ochiq. Ertangi soatdan olib kechga qadar tunda-da, kunduzda bir har vaqt Alloh taolo yaqinayib duo qilay olamiz. Ham roza ul bik ahamiyatli amal, g'ibodat bo'lib turadi. As-sawmu li wa ana ajzi bihi Rabbimiz alayta roza ul menikidir. Ya'ni mening uchun adam bolasi rozatda. Allah rizaligi uchun tutamiz. Bunday ko'p aybirlar, niyatlar, izliklar, yaxshiliklar, fikrlar Rabbimiz alayta maxsus etib adam bolasına o'zim ajr savobni beradi. Ni uchun mu'min musulmonlar fitra sadaqalarini, fidya sadaqalarini, zakat sadaqalarini Ramazon sharif oyida berishga tirishadilar. Yerdan pulun so'zu, bulushu, iftar meclislerini uyushtiruv chunki Ramazon sharif oyida ajr savobi ko'proq. Biz onun muhitini sezamiz. Chunki boshqa oylarda boshqacha, ham endi Ramazon sharif oyida o'zimizni qo'lda tuta olamiz, ham bir-birimizga do'st bo'lib, tanish bo'lib, tug'anlik munosabatlarni nig'itib, biz jamoat hech shaksiz Alloh taolaning rizoligini olamiz. Adam bolasi shu turmushda har vaqt endi muhtoj narsaga, ko'ngil tinchligini tobuv ishi. Qo'y bir shaqada adam bolasi yashi, onun mol mulkati bor, lekin ko'ngil tinch tugul. Onun bütün eylisi var, lekin endi Alloh bilan bilimta yo'q. Shunga ko'ra janobat Alloh taolo ne'matini, boylig'ini, rohatini, shodlig'ini, darajasini da bersin. Ham shu ishroqda Alloh taolo yaqinayib izgi amallarni boshqarib, yerdan qo'lini so'zib bulishib, agarda biz endi shulay turmushni olib borsak, Alloh taolo bizga barakotin, ne'matin, shodlig'ini ko'proq beradi. Chunki har bir sinandayni zakat o'zida shu roza o'shishtarni. G'ilimni oldin ekan, bir ishni ishlaymiz ekan, shu vaqtda da biz endi ish bo'lsa da turishamiz, kimga bo'lsa da bo'lishirga. Shunga ko'ra jamoat bek ko'rkam g'amal bo'lsa endi Ramazon sharif oyida muhtojlarni, miskinlarni, zaiflarni, yana shulay roza tutuvchilarni oshatirga biz endi jamoat kun sayin yordam fondi, yordam mashiti, kun sayin endi ulanishliqlarni taratamiz, qaynar rizqlarni taratamiz, mashitlarga, boboylarga, iftorlarga, endi og'ir holda bo'lgan kishilarga shu Ramazon sharif oyining lazzatini, ta'min ham endi ihtiborini sezinsinlar deb, ham endi yana shulay endi bizning mashitlarda, boshqa mashitlarda da shundan da iftor vaqtlarida, iftor majlislarini o'zaro Ramazon shartlarida shulay deb ishlaydi. Shu Ramazon sharif oylarimizda jamoat turishib izgilik qilarga, turishib nechik bo'lsa da bo'lishirga, endi Alloh taolo bizga ko'ngil tinchligini, ne'matin, rohatin bersin. Endi birdan bo'lib shu Ramazon sharif oyida rozalarni yengil etib, rozalarni tutib bitirga, ham Rabbimiz Alloh bizning bütün bo'lgan izgi fikrlarni, niyatlarni Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytgan hadis sharifga tayanib, innamal a'malu binniyat, har bir ish niyatdan turib shu izgiliklarni, yaxshiliklarni, fikrlarni Rabbimiz Alloh qabul qilsin. Bizga hidayat yo'lini ko'rsatib, ko'ngil tinchligini, uning lazzatini, ta'min, rohatini sezib, yana shulay endi ko'p kishi endi boqib topishgan, bizim bilan tugul. Alloh shunda duo qilaylik. Ata-onalar, tug'anlar, do'stlar, qardoshlar, yaqin kishilar ham endi bizdan duoga muhtoj bo'lgan arvohlar shoxti ko'pdir. Shunga ko'ra endi ularni da duoda shulay endi esga olib, har bir chaqada Alloh Rabbimiz shu shayni ishonu izgiliklar ham endi Allohga yaqinayu sababli ko'proq izgiliklar, yaxshiliklar qilarga Rabbimiz Alloh barchamizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazon sharif oylarimiz muborak bo'lsin.
Дуа кылыйк. الحمد لله رب العالمين فقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انزل البركة والنعمة والقدرة اللهم افتح لنا ورحمتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجرنا من النار حسبي الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النар. Уважаемые единоверцы, все мы знаем, что священный месяц Рамадан – это очень удивительный, благословенный месяц, и мы стараемся как можно больше сделать добрых дел. Не только поклонение, как ураза, как пост. Также мы знаем, что Всевышний указал на величие этого месяца и дал Аллах Та'аля, чтобы мы смогли не только соблюдать пост, но также и приблизиться к Господу, сделать какие-то выводы, принять какие-то решения, сделать как можно больше добра. Мы знаем, что месяц Рамадан – это месяц очищения, месяц перезагрузки. Мы понимаем, что у каждого из нас есть деяния, есть плюсы, есть минусы. Все мы хотим приблизиться к Господу, и все мы хотим получить довольство Создателя. Всевышний дал нам возможность встретить этот благословенный месяц с радостью, с улыбкой, с позитивом, с добрым сердцем, чтобы наши сердца не наполнились благом, чтобы наполнились поклонением. Ведь мы знаем, что священный месяц – это месяц Корана, месяц добрых дел. Каждый из нас старается участвовать на утренней молитве. Также мы стараемся давать фидия, закят, фитр, просто садака. Мы понимаем, что каждому из нас это нужно. Не кому-то, а именно нам. Мы знаем, что те действия, которые мы делаем, как пророк Мухаммад говорит, мир ему, и улыбка, и действие, и пост. Тот месяц, в котором мы находимся, он нам дает огромную возможность погрузиться в эти замечательные строки и слова Всевышнего, строки священного Корана, выстаивая ночные молитвы, выстаивая молитву Таравих. Также мы знаем, что каждый человек старается участвовать в раздаче пищи, устраивает ифтары, так и финансово, как волонтерски, и также стараются некоторые развозить ланчбоксы. На сегодняшний день вот фонд Ярдам огромное дело делает. Мы понимаем, что вот в день мы раздаем 1000 ланчбоксов, есть и мечети, и пожилые люди, которые радуются, которые принимают именно этот благой поступок. Пусть Всевышний примет всех людей, которые участвуют в других мечетях, в других мадресе. Мы понимаем, что есть посадочные места, работают шатры Рамадана, при мечетях работают вечерние разгорения, и каждый из нас чувствует эту атмосферу радости, поклонения. И пусть Всевышний даст возможность полноценно получить как можно больше позитива, радости, перезагрузиться и наполниться именно тем благословенным месяцем, который Всевышний нам дает возможность именно сделать как можно больше добрых дел. Да Аллах Та'аля, чтобы мы смогли быть вместе не только вот в эти дни Рамадана,
но также и в дальнейшем, чтобы братство, единство, помощь друг другу, чтобы мы всегда чувствовали. Чтобы мы были вместе, держались за друг друга, не были против и смотрели искоса друг на друга. В этом нет какой-то определенной задачи. Мы не соревнуемся в чем-то, у кого какая машина и кто сколько заработал. Ведь мы знаем, что также пророк Мухаммад говорит, что перед Господом все равны. Будь ли ты дворник, будь ли ты генеральный директор, когда мы стоим на намаз, когда мы едем умру, в малый хадж, паломничество, в большой хадж, все одевают ихрам, два платна, и все равны. Всевышний говорит: я только лишь смотрю на ваши сердца. Именно месяц Рамадан, пусть он даст нам возможность осознать какие-то свои ошибки, принять решение, проработать какие-то моменты, которые, возможно, мы упустили в своей жизни. Пусть священный месяц Рамадан нам даст возможность не только перезагрузиться, но наполниться светом, радостью, чтобы мы смогли также и в дальнейшем делать добрые поступки, добрые дела, нести радость близким, родственникам, себе и другим людям, которые нас окружают. Пусть этот священный месяц Рамадан останется в наших сердцах, в наших памятях, и дай Аллах тогда, чтобы те суры, те аяты, те буквы, таравихи, та помощь, те закаты и то, что мы делаем, благие дела, пусть Всевышний примет, воздаст и даст нам возможность быть вместе, быть рядом и прочувствовать благодать этого месяца. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва акимус салат.